menjur ke harijan panchayat komiti ya ka plan ban penkre batrwa daga sorkar jela ban penkriya no ya ki laispa sapar teli ki longying na them motor syaka jaka syom jong ka shilong municipal board katkum ka hukum bala peni hadin bala syong bishar ya kene ka kam ka division bench ka ing kashari jong ka Meghalaya high court ba longkli the chief justice Sanjeev Banerjee lembat justice W Dingdo kalaong advocate general ula pentip bagi harijan panchayat komiti kala menjur ya ka plan bala penkre deka sorkar jela Henry kala bu ya ki jing ai jingmut ban penkela ne penpha syusyu ya katu katne ki benta jong kate ka plan bala terwa namar baga jela kadang ap ban kmi biang ya kini ki jing ai jingmut ban penkela ai bagane ka kam kan wanra biang syaka ying bishar hadin lai te yeu hakabala kermenru bagi kenhun na baro arliang mamla kin penbet no yakane ka kam ba siteng ban penkut sisendan yakane ka kam bala sateng la slempha ong kaying kasyari kala buru ban syong bishar biang yakane ka mukadduma hakalai terik unaitung arhajar arpulahi ka sorkar jela ka wanra ya ka plan hadin gajing gentaj ya gajing terwa haka arpsan terik uyayong arhajar arpuar haka ba kila panru kumba arspa square meter ka jaka syakawi pak kawai ke jaka lane ka longying jongki laispa sapu arteli ki longying hapo ka European wat bat dan penludru ya ka baisna ya gite giing haka laipu terik nailar jong usnem arhajar arpuar ka sorkar klapen menapat ya karai ban snai gi ying bun mala haga jaka ban he kumba ar ponsan ekar kabaderu ka jaka jong ga shillong municipal board naka benta ban penkriya ya kini ki laispa sapar teli ki longying na them motor mentangin sa penprano ya ki jing tei gibarim bat ngin sa shna ya ki ying mala basan lane nyo mala katkum ka kendon jong ka an jong ga Meghalaya Development Urban Authority Bailo la pentip usembut menteri rangba ka jela ba prestun tensong ha kate kapor kamen syua ka harjan panchayat kala kentaj ye ka plan badjing terwa jong sorkar jela ban penkendria no yeki sya kate ka jaka ha ka bagila pharu ye ka jubab bahnru sala bagila pharu sya udibuti sekretari ka sorkar jela bat kiwe kitna sorkar ka harjan panchayat komiti kala kenno ba gajing terwa jong ka sorkar kadei kabom pat biang pura kabom yahap kabom long kabadei